تماشاوان هجان جو واشنگتن ج استودیو دنگ امریکا دم باش ام دیسا د برنامه کردویزیون یو به هفته چندین راپور دبن پیشوا تماشاوان دلال دم باش آلوزیا دنابرا ترکیه و هولندا هم بردامه به طیبتی ریبرین ترکیه هلوست و هولندا به آوای که تند رخ ندکن پرانی شیرو و کارا جد بیجن سدما و تانسیونا بلند گریده های هلبجارتنین دناف هر دو دولتان ده آگاهیم بر فراتر دو راپورت ده پشتی که هولندای برنامه میتینگن وزیرین ترکیه باطل کرد آلوزیا دنابر هر دو آلیانده روز به روز زیاده دبه سروکمار ترکیه رجب طایب اردوغان و چندین جارا هلوست هولندای به گوتنین تند رخ ندکه Viyana Sözleşmesi, Avrupa Birliği kriterleri, پیمان ویانای شرطن یکیتی اروپا جالی هولندا و هاتیه بن پیخستن. هولندای مافن مروان، مافن جنان، رامان آزادی جی بن پیکریه. اف دولتن پشگیری دادن هولندای جی سوج دارن. آلمانیا دبیجه ام پشگیری هولندای دکین. ام تازه دزانین تو جداهی دناوبر آودانینه. اوی مناز بکن. بلبورینان اوه چارسر نابید. پشتی بریار هولندا آلیگرین حکومت ترکیه لبر دری کنسولخانه و بالیسخانه هولندا یا ترکیه کومبون و دولت هولندا پروتستو کردن. ده همان دمدجه حملاتین ترکیه یل هولندا جه کومبون و نرازبون خوانی سر زمان. بردف که حکومت ترکیه نومان قورتولموجه ده داخویانه خواه دای چاپمنی ترکیه ده بال سر کریان قومی کشاند. Öncelikli olarak şu anda izinli olarak yurt dışında bulunan hatta şartên me nehince balyozi Hollanda li Tirkiye nekare bi zevra Tirkiye. Hatta Hollanda kiryarên kirî telafî neke em têkeliyên diplomasî digel wan bi rêve nabin. Qrîzek gelek kur li holê heye divê bênazkirin û sedema wê jî Hollandaya. Ve çendin roje babeta serekiya çapemeniya Tirkiye alozîya di navbera Tirkiye û Hollandaya. û çapemeniya Tirkiye bi zimanekî tund helvesta Hollanda rix nedikin. Zanyar siyasi İlter Turan dibêje ev tansiyona bilind ya di navbera her du aliyan girêdahiya hilbijartina di nav her du dewletan de ye. Bu olayı belki Hollanda'da da Türkiye'de Binêrîna min giringiya vê babetî ji ber helbijartinên Hollanda û Tirkiye. Ez dikarim bêjim piştî helbijartinan her du alî wê pirsgirêkin di navbera xwe da çareser bikin. Ev bûyerên wiha bandorê li ser têkiliyên Tirkiye û Yeketiya Ewropa çêdike û lawaz dike. Wek min gotî girêdahiya van alûziyan bi helbijartinan re heye. Tansiyona siyasi ya di navbera her du aliyanda hin de astı gelek bilinde û gurî şîrovekaran piştî hilbijartina ev tansiyonê kemtir bibe. Lê pirsek niha pêş dikeve. Gela piştî hilbijartina têkiliyên Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê çawa çêbe. û ev pirs yê demekî nêz de benda bersivan be. Kriza nabera Türkiye û Hollanda didome. Piştî ku hikûmeta Hollandî destur neda du wezîrên Tirk û li wî welatî xebatên referandumê bikin. Hevdem xepeşandanên alîgirên hikûmeta Tirkiye li hember Hollanda berdewam dikin. Komeke xepeşandarên jin roja çarşebe li pêş konsulxaneya Hollandî ya İstanbulê civiyan ku biryara hikûmeta Hollandî protesto bikin. Piştî Almanya û Awstrya ku civînên Tirkiye betal kiribûn, Hollanda jî herî dawî bi hinceta ewlehiyê destur nedabû ku wezîrên Tirk Mewlûd Çavuşoğlu û Fatma Betül Sayankaya bikevin Hollandayê. Her wiha Wezîra Tirk Fatma Kaya bertek nîşan dabû lê Hollanda destur nedabû ku biçe konsulxana Tirkiye jî û Hollanda Fatma Kaya wek persona non grata yanî kesê ku nayê xwestin îlan kir. Mewlûd Çavuşoğlu jî diyar kiribû ku dêkiryarên wan li hember Hollandayê tund dibin. Li ser vê krîza siyasî hem welatiyên Tirk hem li Hollandayê hem jî li Tirkiyeyê protesto kirin. Hollanda nerede? Çağdaşlık burada. Hollanda nerede? Çağdaşlık. Hem welatiyên Tirk li Hollandayê rastî êrişê polîsan hatin. Platforma jinên gerdûnê ku bi nêzîkatiya hikûmetên tên zanîn li Stenbolê li ber konsulxaneya Hollandayê êrişa li ser wezîrên Tirk protesto kirin. Tiştê ku Hollanda bi wezîra me kirin bêedebî bû. Ji ber ku bi hest bû sayan êrişî wan kirin. Em neviyên asmaniyan e. Wezîrên wan werin vir em tiştekî wiha nakin. Em wan şermizar dikin û xwe nayînin asta wan. Li gor Qanûna Ewropayê partiyên siyasî li welatekî din tenê dikarin civînan li dar bixin. Lê nikarin propagandaya xwe bikin. Her wiha îmzaya Tirkiye jî li ser vê peymanê heye. Biz şu anda em li ber konsulxaneya Hollandane em ê her dem jî li vir bin. Êrîşa Hollanda êrîşeka xayîn e.
ام تشتن وها ناکن از ترساوان باش دزانم همو اروپا جا عثمانیان دترسن دنگی لنگی عثمانیان همو اروپای آنیاره پشتی 16 نیسان ده همو اروپا بتندی دنگی لنگی عثمانیا ببهیزه لیکولنر و نویسکار ارول کاترجوğlu ji dengê Amerîkayê re krîza di navbera Tirkiye û Holandayê dinirxîne. Katırcıoğlu dibêje Tirkiye û Hollanda bi tevgerekî rastgir şaş tevdigerin. Yeni siyasi rüzgar خالانویا سیاسی زیده نتوپرست و گرتیه براستی لگوارامن خویایه که نای قبول کرن و پاشا روژاوی جی تنیا دوی هر دو عالی به آرامی تف بگرن و سیاست مدارین هر دو عالیان بر ریزداری تف بگرن و وی کریزی راوستینن جبرکو در دورا 400,000 هولاتین ترکیه لهولندای دجین Her wiha Katırcıoğlu bal dikişine ser tundiya destilata Türk û dibêje Kürt dimin tundiya Tirkiyeyê de ku îro jî Tirkiye rastê berjemendiya Hollanda tê û bertek nîşan dide. Kürt sorununu şiddetle çözmek üzere bir Li Tirkiye pêvajoya aştiyê da dest pê kirin. Lê paşî xwest ku pirsa Kurda bi şiddetê çareser bike. Nêzîkatiya şiddetê ne tenê li ser Kurdan bû di heman demî de yên ku li hember tundiya desthilatê dihatin. Nexwe dikare bêje tu ji nêzîkatiya Ewropayê re dibêjî nazî lê kiryarên te bixwe li Tirkiye rejîma naziyê ye. Hêjeyê gotinê ku krîza di navbera Tirkiye û Ewropayê de roj bi roj zêde dibe û ev jî beriya referanduma guhertina qanûna bingehîn bandor li ser polîtikayên Tirkiyeyê çê dike. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, İstanbul. Cîgirê Serokê Komela Mafê Mirovan û Serokê Şaxê Amedê Racî Bilîcî çarşema sibê ji mala xwe li Amedê hat bincavkirin. Bilîcî di çarçoveyê operasyona serdozgeriyê Amedê de li gel 11 kesên din bi hêceta piştgiriyê PKK hat desteserkirin. Her li Amedê şandiyekê Partiya Gel Komarî CHP ku 8 parlamenterên wê tê de hebûn dest bi xebatên kampanya referandumê kir. Adalet ji bona ku heqîqet derkeve kolê wê çerçevede her tim vê xebata bimeşa. Roja çarşemê serê operasyona ku ser lêpirsîna dozgeriya Amedê hat bû destpêkirin, cîgirê Serokê Komela Mafê Mirovan Racî Bilîcî ji mala xwe hat desteserkirin. Bilîcî birin navenda tekoşîna dijî terorê. Heta bê saetê avukatê wî pêra hevdîtinek pêk neanîbûn. Serdozgeriya Amedê bi daxuyaniyek ragihandu ku di heqê 16 kesên ku endam an jî rêvebirin rêxistinên civakî ne lêpirsîn hatiye destpêkirin bi tawana ku piştgiriya rêxistina PKK dikin. Di operasyonê de 11 kes hatin desteserkirin. Racî Bilîcî demek dirêje ku Serokê Komela Mafê Mirovan ya Şaxa Amedê jî. Rêz Bilîcî di hevpeyvînek dengê Amerîkayê de behsa rewşa tabloya binpêkirina Mafê Mirovan ya 2016 hevde kiribû. 2016 yani gorî me salek pir xerab derbas bû, salek pir nexweş derbas bû, salek ku têda kuştin hebû, têda girtin hebû, têda îşkence hebû, têda qedexiya fikr û ramanê tê hebû, têda qatliyama ser jinê hebû, têda zext û zorî ku ser zarok hatin têkirin. Rêz Bilîcî doyê hevpeyvînê de anî bûzman ku çareserî ne zext û zoriye, çareserî bi naskirina mafê azadiyê ye. Yani bi her awayî pênlêkirin zêde bû û ev jî gelek medxina wa fikar e. Bi rastî em her tim bang dikin. Em dibin ki çareserî ne zext û zoriye, çareserî ne bi mejiyên leşkerî, bi mejiyê ewlekarî nîne. Çareserî gerek marû zêde serxwebûnê û azadiyê fere bike. Ji bo guhertina 18 xalên destûra Tirkiyeyê di 16 Nîsanê de referandum tê darxistin. Partiya Desthilat AKP û Partiya Opozisyonê MHP ji bo guhertina kampeynê erê. Partiya CHP û HDP jî li dijî guhertina destûrê kampeyna na li dar dixin. Partiya Serêkeya Opozisyonê CHP li bajarê Kurdan dest bi kampeyna xwe kir û ji gel re behsa aliyên neyênî yên destûrê kirin. Diktar rejimê dikevîne, hukuk devletiyê dike rake, yargı bağımsızlığı dike, tarafsızlığı dike rake. Li vê derê tabii bona işsizliği, bona genca, bona jinika, bona merika, bona emekliya tiştek li vê derê îçe vê anayasada tune. Parlamenterên CHP gilî û gazindên xelkên Amedê jî guhdarî kirin. Xelkê me Diyarbekirê diyor ki kardeşim em huzurê dixwazin, em demokrasiyê dixwazin,
hem özgürlüğü dixazim. Ek me seçmiş kiriye milletvekili me seçmiş kiriye me belediye başkanı xas seçmiş kiriye kardeşim ki hatta ki mahkeme kararı tınese hem afana nekine hapse duyene. Mahmud Tanal dest nişan kir ku gelê Amedê dibêjin li ser Amedê zexte kiran heye her wisa dest nişan kir ku gel azadî û demokrasiye dixwaze. Videre diyor, liser ve baskı heye diyor. Demokrasi tine diyor, videre ekonomi kadiye diyor. Ne var diyor, videre işlik anla bakın videre diyor, videre işsizliği heye diyor. Çend rûnişvanên Amedê jî di dema ger û geşta şanda CHP'da di nav xwe de nîqaş kirin ka ew ê çi deng bidin. والله تبي هاي وكلام جيارة من أول تنقو نبيش أنا بلية zaten tamam beliye. Şanda CHP piştî sefera xwe çûn kulîlkan danîn ber minara Çarling a ku Tahîr Elçî li ber hatibû kuştin. Xecican Farxîn, Dengê Amerîka, Amed. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di çendîna haftanên xwe de gotî bû ku piştî babê em ê berê xwe bidîn Menbîcê. Niha li Menbîcê û derdora vî bajarê hêzên Rusya û Amerîka cihbûne. Gela cihbûna van hêza dikare helbesta Tirkiye çawa biguherîne. Nûçegihanê me Mehmûd Balî serdana vî bajarî kir û hewil da ku bersiva vê pirsê bibîne. Di demên dawî da herêma Menbicê bûye qada herî germ ya şerê navxwayî li Sûriyê. Li haliyekî Meclisa Leşkerî ya Menbicê got bajar rizgar kir û niha kontrol dike. û li aliyê dîn hêzên Mertala Furat got Tirkiye piştgiriya wan dike çavê xwe daye Menbicê. Bi zêdebûna aloziyan li herêmê Amerîka û Rusya biryar dan got rola xwe li Menbicê bilîzin. Piştî ku êrişên Tirkiye li ser Menbicê zêdebûn, Meclisa Menbicê ya leşkerî peymanek bi Rusya ra girêdan. Gogundên bajarê Babê yên li ser sînorê Rojavayê Menbicê bidin hêzên rejîma Sûriyê da got herêmeke tampon di navberî her du hêzan de ava bike. Leşkerên Emerîkî jî di hefteya çûyî da gelek hêzên xwe anîn Rojava û Bakurî Menbicê got wekî mertalekî li hewrdora Menbicê ava bike. û mesajekî bide got Menbic dibin parastina Meclisa Leşkerî ya Menbicê û hêzên koalîsyonê da ye. Em niha li gundê Ceblet el Hemra dayne digel hêzên dost, hêzên Sûriya Demokrat, hêzên leşkerê Erebî Sûrî bi tinê nûbedarên sinûrî ne, bi cihkirina rêkeftina agirvestê ye û fermana pêgiriya durist heye. Zêdegavî bû demê sê rojan çê bibûn. Piştî got Meclisa Leşkerî ya Menbicê peyman bi Rusya ra girê da li ser medyaya Kurdî belavbû got bajarê Menbicê radestî rejîma Sûriyê hat kirin. Ji bo wê jî mexast got rewşa herêmê ji nêzik da bişopînin. û Kemîraya Dengê Amerîka derbasî wê herêmê bû. Li herêma tampon alên Rûsî tên bilindkirin. Da got hêzên Mertala Furat û Tirkiye bizanibin ev herêm dibin parastina wan da ye. Rayedarên Meclisa Leşkerî ya Menbicê tekez dikin got Menbic dibin kontrola wan da ye û peymana di navberî wan û Rusya tenê ji bo gundên hevsînorî di navberî wan û hêzên Mertala Furat da ye. نحن قوات مجلس منبج العسكري Em hêzên encumena leşkeriya Menbicê diger rêkeftina Rusya û rejimê rekeftin. Hêzên rejimê yên nûbedarên sinûr bên ji ber ku ev devere ser bi bajarê Elbab vene û ne ser bi Menbicê vene. Ev e nûbedarên sinûrî ne. Li gel rêkeftina agirvestê ye û çi tiştekî zêdetir nîne. Bi belavbûna hêzên Emerîkî li Menbicê û peymana di navber Meclisa Menbicê ya Leşkerî û Rusya da êrişên Mertala Furat li ser herêmê kêm dibin. Lehîn alozî li herêmê dewam dikin ji ber gorintiyên Tirkiye got dixwaze bajarê Menbicê kontrol bike. Ev xala herî dawî ye got dibe sînor di navberî artêşa Sûriya û Meclisa Leşkerî ya Menbicê. Ji aliyekî da artêşa Tirkiye û alîgirên wê ji artêşa Azad û li aliyê dînê hêza Rusya û alîgirên wê artêşa Sûriye û li aliyê dînê jî koalîsyona navnetewî bi rêvebertiya Amerîka û Meclisa Leşkerî ya Menbicê. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Başûrî bajarê Bab. Destê hundirên ya rêberiya Xweser li Cezîrê dest bi cîanîna biryara xwe kir ku ofîsên 18 partiyan têgirtin bi sedeme ku ew bê destûr kar dikin. Nûçegihanê Dengê Amerîka zana Emer radigîne ku heta niha ofîsên 18 partî hatine girtin. Biryara desteya hindirîn a girtina nevîzgehên partiyên got rêdana kar û barê siyasî ji rêveberiya Xweser a Demokratîk newergirtine kete cîbicîkirinê.
پشتی قداندنا 24 ساعتان جراگهاندنا هشیاریه تا دما آمدکرنا وی راپوری 18 نویسگه پارتیین انجمن اجتماعی کردی لسر آستا کانتونا جزیره هاتن گرتن. انجمن اجتماعی کردی انا کسا جوینک آورته لدارخست و تیده روشاهی نرخا. بس خرابی زور شد و برای مدانه برکتی و ابجی خراب گرک خرابه و داخواز دجمن و معاملات سر ملت کرد چیز من تبکیز. اندام نویسگاه سیاسی پارتیا پدکسی محسن طاهر جبودنگ امریکا دبیجه گو اوی کاری خواه بردوام کرد. حتى إيرو بجمان هجدة أوفيسي أنجمان اجتماعي وبارتي وحتى قرتن بالشمع عصور أفتي واتي جوان بيجن جو ما بس أو بج تفدمي جو سكنة تفجر سياسي بكيان داوية تفجر سياسي بيني أو قال كيشاشن أم بيجن تفجر سياسي شبينجي وحفتي حتى هذا بن هولداني رجيما بعزدا وفي شارع ويدا كاري خو نرا وستانديا وإيرو جي كاري خو بردوام بكي تشوف شارع السرموري نمعنا خو أمي كاري خو راوستين كاري خو سياسي گرتنا نویسگاه پارتیین انجمن اجتماعی کردی لسوریای بوجه نرازیبونه لگل کولانا کردی لروجاوا. افغاب آلوزیا دنابرا آلیین سیاسی یین هریما کردی لسوریای گرتر بکن. زان عمر دنگ امریکا قامشلو. آلوزیا لشنگال هین بابتک سرکه او روژا سیشم آلیگرین پکیکه خواه پیشندانک لخانه سور پیکانین او پیفچون دنابرا پشمرگین روش او خواه پیشنداران چه بو؟ آلیگرین پکیکه دبیجن ده پیفچون آنده کسک جا آلی پشمرگین روش و حاتیه کشتن. 700 زلامي هذو على اساس مظاهرات رابطين شمال اللي رخانه سنوي لنا وانجي ساكر شكليه قواتك كردستان اني بون اخذ ملابس الرش قوات السود اني بون اخذ دموع والبردن او بردان قنبله دخان بردان اللي سلاح يستعمل عندهم كشكا يزيدي الشاي الشغالي عاتق وش تلقيق الشعب هيكتيا حش برينجار هينا اغلبيه انا سوريا هذول تقريبا شيء بينجي منشأي حموت الشيء مروف كربون وهذا على اساس مظاهرات كتشبكن وخلكين ما جي بنفقد ودا خلكين ما جي او شيء دي اباشي شي كنا يبدون لا آلین دین پشمرگین روش و ردکن او دبیجن وقت کس نکشتینه. اندامکیه پشمرگی روش گود دما خواه پیشندان ده او لبر آماده بو او هزوات تو کس نکشتیه. از آماده بوم دقیقا هانک از خانه سوره دکتر خواهد از جمع ساطر از آماده من و دقیقا از حتی انها دل حتی آخرتن منها از طرد آخر ما الخانه سوره طرد آخر ما دقیق از دکتر خواهد جمع خواهد شعارات نباش گوتن خواهد آخرتن نباش گوتن ما داوی آخرتن آجی بر وابطن ما چند پیش مگه ما بریندار بون ما طلقه وابطن هوا دا وابطن بانی حتی ما گفت که اونا را وستن پاش نفجرد خاصك تلقون بريندار نبو بس هناك بمزيل دموع في نفس خطان بون خاصة إسحاق البرنامج إنك خاصك تلقي بريندار نبو أو فيديوهات هنا وأنا سرّا تأكيد بكم. سرک وزیر عراقی حیدر عبادی دبیجه که شهر دیجی داعش الموصله در قناق داروین ده و دو دمک نزدیک ده باجر و به تواهی آزاد به. ده همان دمه ده رخصتنا کوشبری ناونتوی IOM دیار دکه که حتی نها دورت 240,000 موصولی لچرمانه که جی وارین خواه بهد. هزن حکومت عراق سنگی و گباشکا زورتر بسر چکدارین کمالا دولتا اسلامیان داعش داتنن لدم پیشوچون برو مزگفتا دیروکیا ناسیار بحد با دکن و او هفدم دگل داخویانیا سرک وزیر عراق کوشر آزاد کرنا موصل کفتیه دقوناغا داویه دا. ارهابي داعش من پیامک بو چکدارین داعش العراقی هبو اف درفتا داویه یان خورادستی هزن عراقی بکنو از سوزا دادیه کرنه کار رواددم و اگر نا و بین کشتن. هف پیمانیا نف نتوی برای برایتیا امریکا با آوائی که خورد تبلی شر دیجی تروریستن داعش هر جبری 2 سالان بویا و دست آریکاریان با حکومت عراق درج دکت. دوی واریدان و نره تایبتی سروکاتی امریکا بو شر دیجی داعش دگر ریبرین عراق و جواناین هرما کردستان کمبو گود هفکاریا امریکا دگل عراق و بردوان بد. We honor
ام رزه و حرمت القربانین مزنین عراقیان لدما 2 سالن بوری دگرین اونها داعش بر بشکست نوده چید و ام دخوازین اف هفکاریه دوام بکد او تکلین ما دیگل عراقی لعالی استراتیجی دی قایم تربن سروک وزیر عراق به همان زاراوه بو بهز کردن تکلیان دیگل امریکا سردان خوب و امریکا و کمبون دیگر ریوبریا سروک دونالد ترامپ را گهاند. هفته یا به ام سردان واشنطن دکن و لگل سروک ترامپ و ریوبریا امریکا و کنگرس کم دبن. بو پیش و برنا تکلیان دوار بازرگانی و آبوری و کلتوری دا. ام دخوازن تکلیان من نتنه دوار پارستنه دا بمینن. دیگل گرمیا شر درکرنا داعش جباجار موصل ریخستین ماف مروان دبیجم پتر جهشته هزار سویل هر جدم دست پیکرنا اپراسیون آزاد کرنا آلیه راسته باجار موصل مشخت بوینه لیاب هجماره هشتا کیمه هم بر 700,000 سویلان اوین هشتان لدورین کنترول داعش دجین لی سروک وزیر عراق دبیجت مچاوره یا هجماره که زورترا کوجبران دکر لا يوجد خطورة من زيادة عدد ما ترسيج زيادة بونا كوچبران جموصل نينا ام چاولري بون كوجمارك مزنتر دركبه و ام آمادنج بو زيادة بونا كوچبران سرارای گوتنین سروک وزیر عراقی که حکومتاوی آماده کارین مازن یدکرین لی پیلن کوچبران جی آوای موسا رانا وستن و گلو گازنده جنبونا خزمتان دکن. البيوت تفلشت. مال ویران بون. دیریش فروکانده به تنه مشیا امبرون. ام هاتن ویده داهیزین لشکرا جه کی بو ما ببینن و چاره سریه کی پیدا بکن. اف 5 روزن مخوارن نخواریه. والله خرجنا من الموت. ام جمرین خلاص بوین ام درکفتین و شار لسر سری ما بو. ام نزانین ام چاوا درکتین. داعش ناهنید کس درکوید. وان دگرن آن دکوژن. آزاد کردن باجر موصل شکستن کامزن بود داعش لی داویه به پاشمای نخوش سویلان ناینت لدمار خستیان افنتوی یا کوجبران دبیجت 240,000 کس جموصل مشخد بوینه و هجماره و برو زیده بونه و دچد. خالد فتاح دنگ امریکا. گوری پیمانا دنبره ترکیه او یکیتی اروپا تی امضا کردن یکیتی اروپا 6 میلیارد دلار جبو جهکرنا پنابران ل ترکیه ی بدا ترکیه لی و سالک سروی پیمانه بوری او هین گلک پرسکرک نهاتینه چاره سر کردن آگاهیم برفراتر دوی راپورت دینه کارخانه کا کاول یا لرخه کی اثینا پایتخت یونانستان بویا حوانگها 600 پنابران پرانیاوان افغانی سوری و پاکستانی نه او جناف 60,000 پنابران پار د یونانستان دا آسی بون و د کمپین وقفه کارخانه دنه نزانن و هرن کودری لدمی کو سنور نفبرا بالکان و روش آفا اروپا گرتینا کومالن آریکاریان ایکتیا اوروپی خطابار دکن به خواه دزین جبر پسیارین خواه دلکن باری جرخستیا دکتورین بیسنور بسکایپ دیگل دنگی امریکا آخفت بگمان دما ام لسر عرده نخوشان درمان دکن ام و زحمتیه دبینن کره کفتنا ترکیه و یکیتی اروپا انجام دایه ام نکارن ببیجن افسر کفتنه دواری مروواهی دا افتیک چونه بریگوت جی روشا کمپی کاریگری خراب کریه سر ساغلمیا پنابران When these refugees are detained, دما اف پنابر تنگرتن لکامپان ام بهتر نخوشین درونی لنک خلکی دبینن دناوان دجی کسی دین بوی کسین دبن فشارین درونی دا و هر وها نیگرانی و دلساری جی هیه لیکاربدست نیکاتیا اوروپی دیبیجن جیانا بصدان پنابران هاتیا رزگار کرن بریکا جناف برنا باندین قاچاقچیان لحفتیا بوری کمیسیون پنابران یا ایکاتیا اوروپی میوانداریا فرماندارن 5 گر آوان کر کو راستی وی قریزه دبن πριν από ένα περίπου χρόνο, όταν περίπου 10.000 άνθρωποι انجام ارینینه دیگل کمبونا دیاریا هجماران هفبر دیگل سالا بوری دما 10,000 کس جه ترکیه در باسی ارد اروپا دبون و نها ده هر روژه که دا 6 کس در باز دبن. افراموسپولس دخواست جه ایکاتیا اوروپی کر لزه لبجه کرنا پنابران بکا فرانسا ریکتنک مور کریا بو ورگرتنا 500 پنابرین سوری جه کمپین لبنانی هیوین دابین کرنا ریکن بسلامت خطرها لسر سنورین اوروپا سزدکا. دبک و بجارا کادی به دیوان لشونا گشتا مرنه دی دریای ناورازدا به هنده که وان جدسته قاچاقچیان درخینن. لهمانده وزارت در و ترکیه هشداری دادد که ریکتنا لسر پرسا پنابران ده خطر دایا دماکو ولاتین ایکاتیا اوروپی درنگ ویزا ددن هف ولاتین ترکیه او بشکی ریکفتنیه
لێ بروکسل دخوازە ئەنکارێ قانونên خوێن دژە تیرۆرێ بگوهڕە. Navenda nexşekirina şerê Sûriyê ku girêdayê navenda Jimmy Carter ya Serokê Amerîkayê ji destpêbûna şerê navxweyî ya Sûriye vir ve hevildide ku bûyerên vî welatî belge bike û ji agahiyan rastî ji bîra giştî re pêşkeş bike. دەماشەرێ سوورێ دەست پێ کرد یەک ji pêwistiyên herî mezin ew agahiyên pêşrast bûn. یا me dîtî tev propaganda bû. Lêşer li pareka cîhanê bû ku ji aliyê pêwendiyên dijîtal ve li pêş bû. Xelkê Sûriye û yên rojhilata navîn bigeştî ji 2 ta 4 caran pitir dikarin agehiyên siyasî û nerînên olî li ser internetê belav bikin. Ew tiştekî bingehîn bû li gor Christopher McNabo ku di wê demê de li navenda Carter rahênan werdigirt. Gelîkên videoyên hin jiyên dema şer pitirin. Ez bawer dikim şerê Sûriye ve guhastineka cûreyiya mezin çêkir. Guhartineka mezin di awayê şer da. Şerên berê nebûn di jîngehên bi hevragirêdayî wekû Sûriye. Esselamu aleykum ya humat diyar. Beriya Facebook, YouTube û Twitterê McNabo agahî kom kirin li dor cihên şervanan ew alîgirên kêne û kî tevlîwan dibe. Di vî proseyê de me karî bû zanyariyên 7,000 çekdarên opozisyona Sûrî tomar bikin, ne hemû heta îro aktiv in. Nexşekirina şer li Sûriyê ew niha karê fermiyê McNaboyê li navenda Carter. Ew berfirahiya agahiyan parve dike li gel navçî û rêxistinên mirovahî ji bo alîkariya têgihiştina tevliheviya şerê Sûriyê. Dema netewênî girtî pêwîstî bi rêyên herî baş hebin ji bo derbazkirina alîkariyan em dikarin ji wan rabêjin kîjan rê helbijêrît. Navenda Carter hin nexşe û raporên xwe li gel raya giştî parve dike. Ew peyda dibin ji bo medya û rêxistin û hikûmetan. Serokêberê Jimmy Carter dibêje wî ev agahî ji bo Serok Vladimir Putin dabîn kirin dema hêzên Rûsî di sala 2015 da derbasî Sûriyê bûn. Dema wî xwe amade dikir bo çûna Sûriya û bombakirina grûpan min xwest piştrast bikim ku ew li yê durist dixe. An bi kêmanî ew dizane çi bombe diket. Min namayek jê re hinard û jê re got. Me ev şiyan heye li Sûriye ku em bêjîn xelek lê ku dimîne. Gelo tu dixwazî roja din min bersif jê re wergirt. Wî got erê em nexşeyên te dixwazîn. û me ew bo Putin şandin. Demek dema ew bombaran dike ew ji me dizane xelkê Sûriye li ku ye. McNabo dibêje niyaz ew bû ku bihêlin Rûsî zanibin ku navenda Carter çavdîriya armancên wan dike li Sûriyê. Lê gel başiya aliyê leşkeriyê hebûna nexşe û raporan, McNabo dibêje ew agahiyên ku xelkê têxin metirsiyan li gel kesekî din parve nakin. Eger tu şervanek bî û nizanî eniyên şerî yên pêşîn likîne, agehiyên me gelek alîkariya te nakin. Ev e problemeka mezin nebû te. Em haydarên li dûr agehiyên ku em bi raya giştî dabîn dikîn. Em dixwazîn hewlên me xizmeta aştiyê bikin û em her tiştekê dikin bo kêmkirina metirsiyan li ser sivîlan û bejdarbûna wan di şer da. Şer niha derbasî sala heftan dibe di demekê de ku hêzên bêhtirên Amerîkî tevlî şer dibin li ser erdê. Şerekî ku dawiyeke diyar jêranî ne. Şerê dirêj ya li Sûriye gelek encamên nebaşanîne holê. Yek ji qurbaniyên vî şerê dirêj zarokên. Netewên yekgirtî dibêje sala 2016 sala herî xirab bû ji bo zarokên Sûriye. û di vî şerî de heta niha 605 zarok hatine kuştin. Roşa xelkên Sûrî roj bi rojê dijwartir û zortir dibe û bi taybetî zarokên wê got qilenekî buha bê guneh didin di vî şerê navxweyî de bê dawî. Sala 2016 ya herî xirab bû ji rewşa zarokan re. Golê nêzî 652 zarok hatine kuştin li gorî rêxistina mafê zarokan UNICEF. Di vî şerî de dibistan, nexweşxane, mal û bexçeyê lîstikên zaroka tev bûne armanc ji êrîşan re. Ji aliyê rejîma Sûrî, çekdarên rikberiya wê û alîgirên her du aliyan. Ji bilî kuştinê jî UNICEF dibêje bêtir ji 2 milyon û 300,000 zarokên Sûrî bûne penaber li welatê Rojhilata Navîn. 2 milyon û 700,000 ciwana ji xwendin û perwerdeyê dûr ketine. Lê Sûriye her yek ji sê dîbistanan nema bikêrî xwendin û perwerdeyê tê ji ber ketina wê li jêrî destê çekdaran ve. Di şerê Sûrî de got di sala 2011 de dest pê kir zarok qurbaniyên herî pêşîn bûn di vî şerî de û ta roja îro
گو او نفشê nû ji zarokan radibin bê xwendin û perwerdeyî. UNICEF hişdarî da cîhanê di derbarî rewşa zarokên Sûrî de ku ew bi kartên ji aliyê grûpên çekdarê de şerê Sûriye de li nêzî 851 zarok tevî grûpê çekdar bûne di sala 2016 de ku ew di caran zêdetir e ji sala 2015 ve. Wisa zarokên Sûrî buhayên şer û pevçûnan ditin di welatekî de got ser û binê wê wêran bûye ji ber şerê navxweyî bê tu çareserî. û paşeroja wan zaroka hîna jî nediyar e di destê welatên nav netewî de û penaberiya wan. Luqman Ehmed, Dengê Amerîka. Enstitüya Müzika Derya Spî anku Mediterranean Music Institute li bajarê Bostonê, Amerîka, xelata hostaya Müzika Derya Spîya Vesalê dide hunermenda Kurd Aynur Doğan. Merasîma xelatdayînê sibe evarê li Bostonê pêk de û Aynur di şeva de konserteke taybet jî pêşkêşî hezkiriyên xwe dike. Direktora Enstitüya Müzikaya Derya Spî Javier Limon derbara xelatkirtina Aynurê de dibêje tevî ku gelek astengî û dijwarî derketine pêş wê, Aynur hunermendekî gelekî serketî ye û ji bo nifşên nû yên müzik wan hunermendekî mînakî ye. تماشاوان هجا اف راپورتامایا داوی یا به هفته بو ام هیوی دیکن برنامه بدلی وبه هون دکارین برای ایمیل فیسبوک و توییتر نرینه خواج مرا پاره بکی حتی برنامه هفته به ببینه خیر و خوشیده به خاطر